nikigera ngo kw'abantu bari hose bagira gute ntiyagombye ko bapfa amen 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 ntiyagombye ko bapfa yagombye ko bagira gute bagira gute kwa ibiganiro dushimire Mana y'inyembazi ngo base kwihana nabo ngo izerapiye yarapanze ngo bizogenda ngo yakigera umuntu yatoranije kuzoca imanza yitwa nde Yesu Kristo. Umviriza rero iyi saha hagira habeho amnesty, hagira habeho liberation, hagomba habeho manifestation y'ikigongwe c'Imana. Ndatangaje itangazo ninde yo kwifutisha izina ryiwe mu gitabo c'abanyabyaha akaryandikisha mu gitabo c'ubugingo kuko ritari ryanditse nahagarara tindi hano uce watu tindi hano utindi hano vuga utindi hano utindi hano utindi hano utindi hano utindi hano utinyandika mwa mu gitabo c'ubugingo. Uragomba kwandikwa mugabo kugomba kwandikwa ninde yemeye gushora byose, ninde yemeye gushora ibyari bisigaye, ninde yemeye gushora ibyari bisigaye. Hano hantu bahashize umusezero, hano hantu bahashize itapi, hariho n'iyindi tapi itaboneka ni tapi y'amaraso. Hano hantu hari ikidengeri c'amaraso, ninde yemeye gushora mu maraso. Zana ibyo bintu mu maraso Yesu, bizane mu maraso, bizane mu maraso, bizane mu maraso. Ijwi rihe nimwongere ijwi nawe kure baze, bizane mu maraso, mu maraso ya Yesu, mu maraso, mu maraso, mu maraso, mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Mwegeze ko abantu bose bari hose bihana, bari hose bihana, ngo wihane nawe ntusigaye, ngo wihane ntusigaye, winuhunge ntupfe, winuhunge ntupfe, haleluya, winuhunge ntupfe, amen amen amen, winuhunge ntupfe. Nabamwe n'abari inyuma ndabarindiriye mu shikino mwagiye ufukama hariya nimuje mwegere hano hari kidengeri atarubuza hafukama ntiyagiye ufukama hariya mwegere ino hari kidengeri nimushike mu kidengeri mwari mukarabere shikino mvuse inyuma hano hari kidengeri. Turagushimire Mana, iki ni igihe cyiza ucihanganye ucirengagiza iminsi y'ubutamenya uracagera ko abantu bihana bakababarirwa. Turabaherekeje imbere yawe Mana mu izina rya Yesu. Turasabye amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu rubavu no mu biganza no mu birenge cagiwe hamwe n'abambaye ku musaraba i Golgota. Turizeye ko ikimazi watanze i Golgota kimaze kugira ngo abantu bari ku byaha byabo naho byoba byinshi naho byoba bininiya mubagire imbabazi abantu baje bariruka imbere yawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana zibazeko, ubaharire ibicumuro, ubaharire ibicumuro, uboze ibicumuro n'ingaruka zabyo n'ubushobozi bwabyo n'ibizingirako bibi n'ibya kera byagarutse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu nagendagende hano mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Na Amerika yandi majwi abantu bahariko yavyemezwe yuko bari ibicumuro vyabo mu izina rya Yesu Kristo.
urakoze Mana ko byumvise turizera gukunda guharira kandi muri kigongo cyinshi tubisengera mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo amen. Akagakiza ka Yesu mugahishurirwa ingene benshi batake mu buryo bari bagakeneye, mugahishurirwa ko mutukagendera uko mugomvye, mugahishurirwa ko mwagira ubuntu amaso yanyu yabonye ibyo abandi batabonye. N'ibanga ryo guhishurirwa numva nta n'umwe atarikeneye, utarikeneye n'utacyo niko ndavuga, mugabo urikeneye wese tugomba tugusenga. Turagushima Mana, turagushima ku kugira neza kwawe, turagushima ku mbabazi n'urukundo mu izina rya Yesu Kristo. Aribyo byatumye wegeranya ishengero ryawe ukarizana mu ngoro yawe Mana, kuyereka kuricurira amajambo y'igiciro yayandi mu izina rya Yesu Kristo. Abakugishwa ba mbere bahora mu buryo bw'impwemu, bahorerekwa ariko bakarondera kubikora ko bikanga, bakarondera kubitsorera ngo bikanga, ariko twe uyu munsi amen turi muri ubwo buntu bw'Imana. Uragahetse tugo Mana, none turasengera ishengero, turarisabye guhishurirwa mu izina rya Yesu Kristo, ko rimenye ubuntu birimwe, rimenye Mana iki giciro cy'ibi bintu barimwe mu izina rya Yesu Kristo. Babona wa wundi yahuga kuri wa musetsi, wa wundi waruhishije inzahabu ngo bikamutera gutangaza ibyo afise byose mu izina rya Yesu Kristo. Nabona basenga bahishurirwe iby'uburundi turimwo, bahishurirwe iby'agakiza, bahishurirwe isezerano Umwami Yesu Kristo yadusigaranye, ryarindi ry'ubugingo budashira. Handi icyubahiro. Erega Stefano amaze guhishurirwa agaterwa amabuye, aho kugira imibabaro y'ayo mabuye yabonye ubwami bw'Imana, yabonye ubwiza bw'Imana. Iyo mibabaro yose ihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Petero amaze guhishurirwa bageze ku mubamba, yavuze ati ariko mu mbamba muncuritse, ni mu mbamba nka databuja, kuko ikikubamba sibyaragitinya, kuko yari yamaze guhishurirwa mu izina rya Yesu. Ndagomba irishenge Mana urihishurire, ndagomba urihishurire, ndagomba urihishurire. Pawulo amaze guhishurirwa hari ijambo yapfutse n'ibyahora bimbera inyungu byahindutse ubuhombe kubw'iryo zina rya Kristo. Haleluya. Ndagomba uyu mugoroba Mana, uyu mugoroba w'intibagiranwa, umugoroba w'igiciro, w'inkumi n'imisore, ubaye guhishurirwa, ubaye guhishurirwa iby'ubugingo budashira. Twashyizwe imbere mu izina rya Yesu, ubaye gukura umutima w'iby'ubu bugingo, ariko bashyira umutima ku byo mu ijuru, bashyira umutima mu izina rya Yesu ku bitabora, ariko bakura umutima ku by'inyama zibora. Tubamugize neza Mana, mbashyize imbere urugi rwuguruye, ninde yo kugara, ubu ni mwebwe mbarira. Tega amatwi, tega amatwi, mbashyize imbere urugi rwuguruye, ninde yo kugara, ninde yo kugara. Mwumvise inkuru za Petero, ninde yakugaye, ko byose baguye mu gatengo. Igihe cya Pawulo na Sila, ninde yakugaye. Urakoze Mana, nimwagendana nanje, nta n'umwe azokugara. Nzobereka ibyihishije, nzobahishurira amabanga, nzobafata ukuboko, no mu murari muzosha, n'inzozi ntizizobarengera, ntizizobarengera. Urakoze Mana, urakoze mukunzi mwiza.
bwami bw'Imana no kugororoka kwayo ibindi byose muzobironka nk'inyongera. Urakoze Mana, urakoze mukunzi mwiza kubahishuriye iby'urugendo rwo kuca mw'ijuru, kubahishuriye kubakwiye kugira umubiri wabo akawuhindura umuca, kubahishuriye kubakwiye gusiganwa shiti icyo basiganirwa babishikiriye. Haleluya, urakoze Uhoraho, urakoze mukunzi mwiza kumva amazina y'urukundo no kumugisha umugisha w'Imana, umugisha usutwe n'ishengero ry'Imana mu bakunzi ba Kristo, umugisha urakoze mukunzi mwiza kumva amazina y'urukundo no kumugisha ucuncura abasabyi bawe. Nuko dusenze byose mu izina ry'umwami wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo Munyanazareti, amen. Haleluya. Ubiriza Imana musenga Imana urunganwe rutegeza kuba urungano rw'ibitangaza. Amen. Iyo mbonye mwajya mutazanye abandi bashasha biyambabaza bica biboneka ngo nta gitangaza Yesu yagukoreye ukwiye kuzana ngo n'abandi akibakoreye. Mugabo ngo bagukoreye igitangaza nawe ushobora kuzana abandi. Umuntu agomba igitangaza ahagarara ahantu. Uzora umwiruka kazi. Mana data wa twese uri mu ijuru urakoze cyane. Aba bantu Mana bamaze kumva ijambo ry'Imana bagaharirwa ibyaha byabo bagashora byose byari bibagoye. Uyu mwanya Mwami Imana konezewe n'agakiza barazanye Mwami Imana ibi bintu bibagoye bahagurukanye ukwizera imbere yawe bariko baravuga ngo urabishoboye Mwami, uracyari wawe undi ukoresha n'uyu munsi ni kuri, uracyakankamira indwara zigahunga mu izina rya Yesu. Turabari indwara yose iri hano wangwara hunga mu izina rya Yesu, wangwara soka, wangwara va mu mubiri w'umuntu wese ku itegeko rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Indwara yose iyo Shetani yateye iminsi imaze mu mibiri y'aba bantu, iyo Shetani yavuze ngo ntizokira, iyo Shetani yavuze ngo izotera ubumuga, iyo Shetani yavuze ngo izotera urupfu, mu izina rya Yesu. Aho Shetani yabwiye ngo bazovurirwa mu mahanga, izi ndwara turazifashe mbere, izi ndwara turazitegetse, turavuze ngo zishyizwe ku iherezo. Aba bantu baruhuke, aba bantu bashima Imana, babona ibitangaza by'Imana. Haleluya, ni mu izina rya Yesu. Uwikoreye byose ku musaraba wavuze ngo birarangiye, birarangiye, birarangiye. Haleluya, Mwami Yesu uri mu ijuru. Aba bantu bafise ayandi mageragezwa, barafise ibibazo biri imbere yabo, barafise amananiza, ivyo umuntu atobishura, ivyo umuntu atobashoborera, bihagaze nk'ibisozi bininiya. Mu izina rya Yesu, iyo misozi turayisenyuye, iyo misozi turayisenyuye, mu izina rya Yesu. Uyu mwanya baruhuke, ibibazo byose byishurwe, tugisenga ubugene, tugisenga. Kora ibitangaza, kora ibitangaza, kora ibitangaza mu izina rya Yesu. Abantu bishurwe,
urakoze gusenya iyi misozi, urakoze kureba ibitangaza abantu bawe, urakoze kubikoze ku bw'icyubahiro cyawe. Natwe tuzokwama tugushima, tuzokwama tugukorera, tuzokugendanira. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Ubu rero hagarara neza, amen. Tugomba tubatekerera impamba, amen. Ab'imhemu muca mubyumva neza, tugomba tubasabira ingabire, ingabire. Umuntu wese ategereza kuronka ikimwerekana ko mhemu. Ujya mwanya wo kuyaya turarangiye, umwanya wo gufyina urarangiye, umwanya wo kujya mu bitari byanyu urarangiye. Mutegerezwa guhabwa ingabire y'Imana, bakavuga bakagusigatura kandi ugatumuka neza. Icyo wumva ugabije wifuza ko kubaho, pandisha mukora. Muvyumva umwanya w'aya Facebook ntawuhari, umwanya w'aya makopinage ntawuhari, sibyo hari? Oyi, umwanya wa trishe mw'ishuri suri wari. Kandi agana abwira, muri iyo myaka narumvise ko aba-universitaire benshi babayewe mw'ishuri. Kubera iki mwayobe? Mutegerezwa kwiga kuko ingabire z'Imana zirabarindiriye kandi muzoja kuzikoresha mwarize mutari kubuganya. Imyanya mwatakaje mutariko muriga, mutegerezwa kuzura mwemwera mukongera mukiga kugira ngo ntaze haboneke umugore n'ahantu na hamwe. Izo ngabire zirabarindiriye. Hamwe muzogenda mujyanywe n'amashuri, muzogenda mujyanywe n'ubwenge, muzogenda mujyanywe n'amadiplome, muzogenda mujyanywe n'igihagararo mwavanye mu bukebuzi, mu bumenyi. Nta mwanya wo kuyaya. Abifuza izo ngabire n'abashoboye byose, umuntu azi ko yashoboye byose akeneye ingabire, namarika amaboko abiri nanjye senga. Ibisigaye mhemu aramenya bigenze. Mana ya Abrahamu, Mana wewe wageze ku bintu bigenda kunyara biriko biragenda. Wewe waduteguriye ibihe byiza mw'isi nk'ibi nyene turimo. Wewe wugara ntiyuguru, wewe wugura ntiyugara. Ibi bintu turimo mu gihugu cyacu cy'Uburundi, saba generasiyo yonye sireshi, hari ibintu tugiye tubona usuka muri iyo myaka yacu. Ibi rero turimo turi munsi ni intango y'ukuramuka, ni intango y'ibigira bize, ni intango y'umuzuru byirutse, ni intango y'umuriro byusuke, ni intango y'ibikomeye kugira ngo ugire ukora mu maso yacu. Bana bahungu rero, bana bakuru, twabagoye ko bashobora byose. Ngabo abantu bemera gushobora byose, amaboko yabo tuva mu ijuru yabona. Ngabo bari ngaha, bari harya na hariya, baharure, barabe, basuzume, bafotore, menye neza ibyo biyumvira, yaba neza imigabo bafise. Ngabo barabe, barabe, n'akari gasigaye katari bwafatirwa ingingo, ngigi irafashwe, ngigi irahizwemo, ngigi irapfunditswe. None rero ngaba turabakuzaniye, ntibabe nka za ngabo za Gideyoni, za zindi zabwirwa ngo nimutahe muri abanyabwoba, abandi bagataha kubera batahagaze neza. Abandi agomba baharuwe nko muri ya majana atatu, ya majana atatu, ya majana atatu. Bahingabire, baramagize ingabire, basukemo ingabire, basukemo ingabire. Ucumenye ugenda kubateka, bamwe uzabateka mu bisagara, abandi mu gihugu hagati,
abandi mu mahanga ugenda urateka kugira ngo Mana nyagora ku ngoma baze babere umuco iyi si turiko turinjiramo iyi myaka y'iherezo bayibere umuco baze bakuvuga ahantu hose izina ryawe baze barishikane no kumbere y'isi bagabire gaba ikindi gihe hazaho ibishinga ntara ngo nagana wa mugoroba ngo byagenze neza wa mugoroba si mpemu yera gusoya n'ingabire zica zibamwo ingabire za buhemu zerekana ko buhemu arimwo zibabe bashitse mu bitaro zigaragara bashitse mu mihana zigaragara bashitse mu mashuri zigaragara bariko bariga zigaragara bariko bagenda muri bisi zigaragara bari ahantu hose zigaragara ingabire za mpemu zigaragara urakoze kugabye urakoze kubiruranije urakoze kubitunganije turakubyakiriye kandi turabishima tukaba tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ubyakiye wese avuga ati amen.